rua trong hi jing lam trong thi ru ngam pat te pha na ter thai ta Kaman sir jalo jingling ma piro di hopi na nga Kaman sir jalo jingling ma piro Kumlihin lang dalay kiti aslam thanro. Ani kapuro la sa isa kaliro kami ikali. Arya cuma saya mau lihat ni. Namun jinglet kan pa sa may kaltang kaliro yo. Latip sibat ayo sa kali sa kabalak. Di balai berko pemcina sukti. Bila na banyak? Ngalanang jing siya banyak tang baka pisakin. Ngam padakra balik surundu. Showroom. Pihak cikman. Labat teman. Li persang nak bencina dah second kan? Second hand? Oh, okay nga ko. Ya tulang sa may kal. Hey ka dan. Yung menyelam. Warkus lah cikman. Nak bertajung pi. Dan nyelam nak kena RC. Kenapa penyuai ke skuti? Tapi kan ni kan? Ya, nanti kena ni makapot. Din setiap mentah alih. Boleh ba? Kani kadai ka Star Two Wheelers phila ban thiet lani phila ban exchange but phila ru ban le da ka EMI but kador hang ni kalong ka bajam ha ban tip khamnia phila ban kor hau ni un number ubade un number try jong ki scooty lani jong ki bike kani ka chaka kadon hang ni hapo maupat mau kneng kabadai kasurok ba kabanai Shanigrim Hospital kenang ma pensyai susu kani kalanti kadai ka bawan na po H1 perka office kalan sepang kadiang but kate sete kadai kalanti kabanai Shanigrim Hospital but ka parking na kabata jong pi kinong thiet ru kalong ka papaka ba Sini siapa itu? Saya sekarang lagi orang skuti ni kan mah. Isbun lah. Te hoy pa tang machupan tamal kay kisa sisyan. Baka ni ka Star Two Wheelers kadan